3 molitve koje će vam pomoći u bilo kojoj teškoći. Prvo, kada se osjećate anksiozno i duhovno umorno. Gospode, podari mi unutrašnji mir kada se čini da se sve oko mene ruši. Ojačaj moju veru da se ne bih srušio pod ovim iskušenjima. Drugo, kada ste zabrinuti za svoju porodicu. Gospode, molim te, zaštiti moje voljene. Pokri ih svojom ljubavlju, zaštiti ih od zla i spreči bilo kakvu katastrofu da uđe u njihov dom. Treće, kada niste sigurni u svoj sljedeći korak. Gospode, pokaži mi put, ne dozvoli da ostanem izgubljen. Verujem, čak će se i tama pretvoriti u svetlost kada si ti blizu. Čitajte ove 3 molitve najmanje 3 dana za redom, osjetit ćete promenu. Ako se molite za svoje voljene, ostavite komentar rekavši: Hvala ti, Gospode.